ngiphinde ngibingelele nabalaleli nje bonke beJazz Radio ngokuyikhulu kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo namhlanje ntambama baba. Yes. No baba, igama uPhumlani uMabhodla Umlilo ngwakaNkwanyana Sibongo. Ngiwalapha nje eKZN okwamanje ngila eThekwini but ekhaya kahle kahle kule empangeni lapho engidabuka khona. Ngingumntwana ke nje kaNkulunkulu, ngisindisiwe, uJesu wayithethelela nje izono zami, wangaba ngihlanza ngegazi lakhe baba. Yes. Yes, angibaqinisekise abalaleli bonke beJazz Radio ukuthi sizoba nabo nje ekseni ngomsombuluko uLwesithathu kanye ke noLwesihlanu ngo-6 nje ekseni sobe sibasumlilo sithi umuntu akaqala usuku lwakhe noNkulunkulu, eqala usuku lwakhe namandla, eqala usuku lwakhe nenkazimulo kaNkulunkulu entsha ezokwazi ukuthi umthwalo usuku lonke kuze kufike elangeni elilandelayo. Soba nabo nje sibakhuthaza, sibanikeza izwi elizobakha, elizobaqinisa, elizobanikeza amandla nje okuhamba endlini ngoba yizwi elifunakala kulezi insuku zabantu bezokwazi ukuthi beme baba. Yes. 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 No, angibonge ngethuba leli engilitholayo njengamanje. Ngithanda nje futhi ukubingelela ke nomlaleli lapha ekhaya, lapha ke silela khona abasidonta kuma-internet baningi kakhulu abathe bazolalela namhlanje. Ngibabingelele ey'ndaweni zonke nje lapha bakhona. Ngifisa ke nje kafushanyana nje namhlanje ebusuku ntambama sibheke izwi likaBaba uNkulunkulu, bese ke siyathandaza. Sizovukela laphana incwadi ka-2 Samuel chapter 9 wakhona, sifunde nje amavesi ambalwa bese ke siyathandaza. Ngizothandaba ke ngivele nje ngiphuthume ngithi go through lama verses akhona la. Isihloko sakhona sithi uDavide uphatha kahle uMefibhoshethi. Uverse 1 wakhona, uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawula ukuba ngale ndoda igama layo kuthiwa uMefibhoshethi. Le ndoda kwakuyindoda eyayilunyonga, lithi iBhayibheli yayingakwazi ukuhamba kahle ngenxa yesimo sayo. Abantu baze bayiqamba ukuthi uMefibhoshethi ngenxa yokuthi isimo sayo sasisihle, ibhekene nesimo esinzima esibuhlungu. Mawulandela umlando kaMefibhoshethi uyathola ukuthi kwakubalekwa naye, wase wawa owayemphethe wammusa phansi, wase waba unyonga, wangabe sakwazi ukuhamba ngesikhathi esemncane, kodwa bamqamba igama ngenxa yesimo sakhe and bamyisa endaweni ngenxa yesimo sakhe. Ngoba kuyenzeka nathi singamakholwa siqanjwe amagama ngenxa yezimo esidlula kuzona. Abantu beze besibize ngokwesimo esikusona. Abantu mabekubheka bekhohlwe na igama lakho kodwa bekhuluma isimo okusona. Kodwa lithi iBhayibheli le ndoda enguMefibhoshethi yayisihlaliswe endaweni ebizwa ngokuthi iLodibhari. iLodibhari mawufunda ngayo kuthiwa indawo yabantu behlazo, indawo la kwakuhlala khona abantu abangayilutho emphakathini. Kwakuyindawo okuhlala khona abantu aba-hopeless, isimo sabo esingathembisi ukuthi singaba into ethile. Kodwa sithola inkosi uDavide ememeza endlini uthi usekhona yini engamenzela umusa endlini kaSawula ngenxa kaJonathani. Namhlanje ayikho into engifuna ukuyisho, ngifuna ukuthi usekhona yini uNkulunkulu angamenzela umusa ngenxa kaJesu owafa esiphambanweni. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukwenzela abantu umusa noma kuthiwa abantu sebekhulumile ngaye, but uNkulunkulu ufuna ukumenzela, ngoba uNkulunkulu akabheki njengabantu, akabheki ukuthi abantu bakhulume bethini ngawe, akabheki ukuthi uSathane uconclude kwathini ngawe, kodwa uthi uNkulunkulu mina nginamacebo amahle ngawe. Uthi uNkulunkulu mina nginamacebo okuphumelelisa, hayi kokubulala. Ngoba abantu bayathanda mfowethu beconclude ngempilo yomuntu, kanti uNkulunkulu akakaconclude ngaye. Abantu baconclude ngoMefibhoshethi bathi ulunyonga, ngoba lunyonga akahambe eyohlala eLodibhari. Washo ukuthi baconclude sekulate, basho ukuthi baconclude uNkulunkulu seqedile ngempilo yakhe. Ngoba lithi iBhayibheli kwahlala phansi ngempilo yethu
kwagqitshwa kwaplena kwaqedwa noma umuntu engaconcluda ethi ayikho into ozoba yiyona kodwa uthi uNkulunkulu namhlanje ebusuku sekhona yini engamenzela umusa noma sebekubiza ngamagama noma sebekubiza ngokuthi into engelutho bethi umuntu wesifazane ayikho into ozoba yiyona emphakathini kodwa ngifuna ukuthi namhlanje uNkulunkulu ufuna ukwenzela umusa uNkulunkulu ufuna ukukhumbula igama lakho uNkulunkulu ufuna ukukhumbula isimo sakho abanye mfowethu bayahluleka nokulala ebusuku ngenxa yenhlungu ababhekene nayo abanye abasenayo ne-self confidence ngenxa ye-pain abadlula kuyona kodwa ngifuna ukuthi namhlanje uJesu owafa esiphambanweni ukhumbulile ufuna ukuzokhipha elodibhana ufuna ukuzokhipha lakho nabantu asebekurayithe off khona lakho nabantu sebethe ayikho into ozoba yiyona kodwa ngifuna ukuthi namhlanje uNkulunkulu ukhumbule uNkulunkulu uthe mayehlele emazulwini wathi angeke ngivume lo mama ekhale kanje wathi angeke ngivume lo bhuti ekhale kanje wathi angeke ngivume le ntombazane ikhale kanje uNkulunkulu ubonile isimo sakho that is why uma ezofika ezokhulula Israel uthi ngibonile ukhandleka kwenu uthi ngizwile ukhala kwenu ngehlile ngifuna ukuthi bantu base South Africa uNkulunkulu esezulwini uzwile ukhala kwenu bantu baseGoli uNkulunkulu uzwile ukhala kwenu bantu base South Africa uNkulunkulu uzwile ukhala kwenu njengamanje usehlile uzongena phakathi esimeni sakho ngoba yikho into enkulu edlula uNkulunkulu asithi isimo esinzima esidlula uNkulunkulu ngifuna ukuthi mina anginendaba ukuthi isimngaki iminyaka ukuleso simo ngifuna ukuthi mina anginendaba ukuthi isimngaki iminyaka ungawutholi nomsebenzi ofunayo anginendaba ukuthi isimngaki iminyaka umshado wakho ubhidli kushona phansi kodwa ngifuna ukuthi khona indoda enamandla eyakufela esiphambanweni eyadela ukuphila kwayo ngenxa yakho eyashiya ubukhosi ezulwini yehla yezemhlabeni ifuna ukuzofela wena namhlanje na uthi ikhona yini engingabenzela umusa ukhona yini ovumayo ozothi sengikhathele ukuhlala la sengikhathele ukubizwa ngesimo sami noma ngiqhamuka abantu bavala iminyango bethi nangu lo mfana ohlushwa iwunga bethi nangu lo bhuti ohlupha amantombazana kodwa uNkulunkulu akakadeli ngawe noma abantu bengathi ayikho into ozoba yona but God has a better plan God has a better plan for your life because uNkulunkulu akamdeli umuntu uNkulunkulu akamlahli umuntu abantu bayamkhohla umuntu abantu bayamdela umuntu abantu bayaconclude ngomuntu kodwa uthi uNkulunkulu ngisenokunye engakwenza ngaye uzokucosha ekuphakamise ethi umhlabeleli ungilanda odakeni from the deep muddy angiphakamise namhlanje ngifuna ukuzoqinisekisa umuntu mhlambe kade bekutshela last week bethi wena sekusele insuku ukuthi ufe bethi sekusele wena kancane udlule emhlabeni ifuna ukuthi uNkulunkulu akaqedi ngawe God is about to start a new thing empilo yakho uNkulunkulu uzoqala into esha bazomangala bazothi lo mama siyamazi nje kwenzakaleni kade abazi ukuthi uNkulunkulu usenza into entsha empilweni yakho uzokuphakamisa elodibar uzokuphakamisa la khona akade sebethi ayikho into ezoba yona ngoba uNkulunkulu akabheki njengabantu ingakho lithele iBhayibheli indlela zikaNkulunkulu ayifani neindlela zethu nokucabanga kaNkulunkulu akufani nokwethu yazi mfowethu abantu baconclude kakhulu ngezinto ezishiwe ngabantu ukunezinto ezishiwe uNkulunkulu abantu baveluwisha kakhulu amazwi akhuluma abantu ngabo ukunamazwi ashiwe uNkulunkulu ngabo abantu mabethi uyisahluleka uNkulunkulu akasho ukuthi uyisahluleka uthi uNkulunkulu you are more than a conqueror uthi ungaphezulu komnqobi ngifuna ukutshela abantu base South Africa ukuthi akasiyeke ukuthatha kakhulu amazwi ashiwe ngabantu ngathi sishiya amazwi ashiwe uNkulunkulu ngathi abantu kulezi insuku mfowethu bathanda kakhulu ukuthatha ukuthi umuntu uthini ngabekhohlwa ukuthi uNkulunkulu uthini ngabo kulezi insuku abantu badumisa kakhulu izimo abadlula kuzo kunokudumisa uNkulunkulu ngaphezulu kwesimo umuzi umuntu ethi kunjani mfowethu athi hayi amahlala khona sihamba nawo umkhuhlane hayi awabi nomkhuhlane uhamba noNkulunkulu ake siye ukudumisa kakhulu ubuhlungu esidlula kubo sidumisa uNkulunkulu esemkhonzakho kulezi insuku kufuneka abantu abazothi abazotshela isimo sabo ukuthi mngakanani uNkulunkulu wabo ukunesimo sabo bethi mkhulu ongakithi kunayo sezweni abazothi nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo noma sebekhulumile bangitshela noma sebeshiya izinto eziningi ezimshontsha
ukushonisa phansi, but I will never go down. Instead, I'll go higher and higher. Ngizoqhubeka because uNkulunkulu mayesephakamisa mfowethu, noma ngabe kuthiwa abantu bayathanda ukushonisa phansi abakwazi, ngoba into uNkulunkulu asuke yenza ayinakuvinjelwa muntu. Ingakho lizithi iBhayibheli icebo likaJehova alinakuvinjelwa. Noma ngabe abantu bayathanda ukulivimba, but they cannot stop the plan of God. Ifuna ukuthi mina God is about to do things empilo yakho mama ulalele lapho. Ngifuna ukuthi umuntu omusha olalele lapho ku-internet, God is about to start a new thing. When you live stream all over, God is about to start a new thing. Get ready because the word of the Lord is calling. Uzokubiza ufuna ukukhipha lo dibhari azokuhlalisa etafuleni lenkosi. Lithi iBhayibheli uMefiboshethi wathathwa wasuswa lapho ayehlala khona, ngoba uNkulunkulu akabheki ukuthi ushayeke kangakanani mase efuna ukuphakamisa. uNkulunkulu akabheki ukuthi sekunethe kangakanani endleleni mase efuna ukuphakamisa, but mase efuna ukukuthatha uyangena akuthathe akususe lo dibhari. Ukhona mfowethu abantu abaphile emalodibhari, abanye baphile elodibhari emshadweni yabo, amshado yabo ingamalodibhari. Abanye baphile amalodibhari emsebenzini yabo basemalodibhari, abanye basemalodibhari even emndenini yabo. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje God is about to take you out of your lodibhari. Your lodibhari is about to get over, ngoba uNkulunkulu uzokwenza ummangaliso. Ufuna ukuzokutakula kulesimo okade udlula kusona. uNkulunkulu ufuna ukuzokubeka endaweni engcono. Lithi iBhayibheli ke sebemkhiphile uMefiboshethi lapha elodibhari, lithi bamthathe bamisa endlini yenkosi. Khumbula njalo le ndoda ibewunyonga, akekho befuna ukuhlala nayo, akekho beyazi, akekho befuna ukukhuluma into ephilayo kuyona. Wonke umuntu bekhuluma into negative nayo. Kodwa lithi iBhayibheli kwaphuma izwi endlini yenkosi, laphuma lagijima laye elodibhari. Ngifuna ukuthi kukhona izwi leNkulunkulu namhlanje liphumile lisitya ngizokutshela ukuthi lapho khona uNkulunkulu usefike esikhathini sokuthi akukhiphe, ngoba ngeke uzufele lapho khona. uNkulunkulu akafuni ulila, akafuni ukhale, akafuni uhlupheke, but uNkulunkulu unamacebo amahle ngawe, amacebo okuphumelela. Lalela lithi iBhayibheli bamthatha uMefiboshethi banyuka naye bamisa endlini yenkosi. Lithi mayifika endlini yenkosi, ngoba uNkulunkulu mayesekuphakamisile ayikho into ezokuvimba. Uzongena la ebekuthiwa awungeni khona, uzohlala la ebekuthiwa ngeke uzuhlale khona, uzovulelekwa iminyango obutshela ukuthi ngeke izivuleke before, ngoba uNkulunkulu esekuthatha esekususa esekuphakamisa kuyavuma. Ngisho noSathane uyavuma ethi impela lo uphakamiswe uNkulunkulu. Bonke abantu bazovuma bethi impela lo uphakamiswe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wahlala etafuleni lenkosi, lithi bamboza inyawo zakho zulunyonga zangabonakala ngendwangu ebomvu, ngoba igazi likaJesu linamandla lokufihla ihlazo lakho, ngoba uJesu unamandla okufihla ihlazo abantu abakwazi ngalo. Wasusa ihlazo uMefiboshethi akade bemazi ngalo, ngoba bonke abantu bebemazi njengomuntu owunyonga. Washo ukuthi sekufika izwi elinamandla, umusa kaNkulunkulu wamhambela. Ngifuna ukuthi namhlanje the greater grace of God, the greater grace of Jesus, the mega grace of God has come to your life. The mega grace of God has come to your rescue. You've been crying for too long, you've been suffering for too long, but the grace of God has come to take you out of Lodibar. The greater things, new things are coming your way. God bless you bantu base South Africa. uNkulunkulu uzokuphakamisa lapho uhleli khona. So uhlele kakhulu Elodibar, but it is time to move over. It is time to go to the palace of the king. And udle nenkosi, udle ukudla ongazange ukudle before, ume endaweni ongazange ube kuzo before. Why? Ngoba izwi likaNkulunkulu selishilo ukuthi ukhona umuntu ofuna ukwenzela umusa, ukhona umuntu ofuna ukuphakanyisa esuswe Elodibar lapho ebehleli khona. Abantu laleli bonke sengiyathandaza kubo bonke abalaleli, ngifuna sithandaze kanye nabo. Ngifuna ukuthandaza kanye nabo, angazi ukuthi badlula kuphi, angazi yini abakhalisayo, angazi yini abanye bafuna umsebenzi abawutholi. Ngifuna ukuthandaza men of God la emoyeni kusasa, abanye bekuma interview bebuye bephasile. Ngifuna ukuthandaza la over the waves, abantu bephile lapha bahleli khona emakhaya, angazi baphethwe izifo zini, but I will pray, I trust my God ukuthi our God is the unfailing God. We serve a God of miracles. Ngifuna ukuthandaza wonke amalodibar abantu kade behleli kuwo bephume namhlanje
namhlanje ebusuku angifuna sithandaze abakhona abalalele njengamanje ngifuna nabo bethi get ready to come out of iLodebar abakuyona ake sithandazeni namhlanje ntambama baba ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nabo abantwana bakho all over South Africa all over the world I don't care uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uSathane ubafake kumapha amalodibar I don't care mongcwele ukuthi isitha sibacindezele ngane abanye uNkulunkulu wethu ongcwele sebefuna ugive up in life abanye uNkulunkulu wethu bathi ayikho into abazoba yiyona abanye uNkulunkulu wethu kwa prophet amaphezulu kwamakhanda abo kwathiwa ngeke beze bebe yilutho ayikho into ezolunga kodwa namhlanje ebusuku ngiyathandaza I break the chains of the enemy I break the yokes of the enemy upon their lives egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha mighty God I pray for lo mama ukhulekela nangilo mama uNkulunkulu wethu okhulekayo izinto engenzeki nangilo wasisi babolilayo akazi uzohlanganisana ephumeni nangilo wababa nangilo wabhuti nangilo wasisi nanguNkulunkulu wethu lomndeni ushona phansi uyabhidlika baseLodebar uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje ebusuku ngiuphumlane ngiyabalilela ngiyabakhulekela ngiyabathandazela basize moya weqiniso bakhiphe baba eyintweni abakuzo baphulukise Jesu lapha bakhona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyathandaza baba imndeni yonke yase South Africa philisa baba wethu ongcwele omama bethu nobaba bethu nosisi bethu nobhuti bethu ngegama lika Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu ongcwele bayaphunyuka ogibeli lomcuphi bayaphunyuka ogibeli lesitha bayaphunyuka enhluphekweni abakuyona bayaphunyuka kuzinto ezibahluphayo bayaphunyuka ezimpini ababhekene nazo bayaphunyuka ngegama lika Jesu waseNazaretha ngiyathandaza ngikhuluma ukuphila baba wethu namandla kwi-South Africa yonke ngikhuluma ukuphila uNkulunkulu wethu ongcwele kuma province onke ase South Africa ngikhuluma ukuphila kubo bonke abantu base South Africa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba ukuthi they are coming out in the name of Jesus they are coming out in the name of Jesus they are coming out enhluphekweni yeminyaka they are coming out ekuguleni they are coming out abafuna imisebenzi Father I pray right now bazovuka kusasa uNkulunkulu wethu bekuma interview bazoqashwa in the name of Jesus abanama deal my God azophumelela abanama business ideas azophumelela in the name of Jesus I pray right now ngegama elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele in Jesus mighty name Amen siyabonga kakhulu baba egameni lika Jesu siyamkhulu kakhulu uNkulunkulu ukuthi kukhona izinto akazenzakho njengamanje and I can feel it in my spirit ukuthi ikhona abantu abamukela izinto all over kukhona abantu uNkulunkulu njengamanje akabathintako and mfethu ngifuna ulindele ubufakazi obuzobe buqhamuka kubantu uNkulunkulu enze imangaliso ngoba sikhonza uNkulunkulu mfethu weyimanga uNkulunkulu wenza izimangaliso so and we thank uNkulunkulu ngokuqhamuka le idea enjenge Just Radio where we reach abantu sibanikeze izinto uNkulunkulu akabaplanele zona we really thank nabaphathi nje bonke beJust Radio siyabonga kakhulu bafowethu niqhubeke njalo soqhubeka nathi sinikhulekise sinithandaze ngoba lezi zinto ezinjengalezi ziyawusiza umzimba kaKristu ziyawukhanda umzimba kaKristu ngoba ikhona ukufunela ukuthi sihlangane njengomzimba kaKristu and spread the gospel and extend the kingdom of God mfowethu Yes, mega grace all over. It's mega grace.